Phaide sing tabok nai lainai kaisa job notification katal sok mani Tpsc ni tei hingke tama post najaknai hingke TCS grade 2 TPS grade 2 hingke vacancy hingke UR rok ni bagui 18 SC rok ni bagui 5 ST rok ni bagui 7 oro TCS ni go hingke TPS ni go hingke 7 UR hingke SC ni go hingke 1 hingke ST ni go hingke 2 hingke total 30 bo haike najaknai omo haita hingke selection process rok eligible rok bo hai rok educational qualification rok bo haike nangnai hingke tabo qualification hingke nang jephano degree pass khaijak wngla hingke no apply khaimani oro jaga o ta nang omo hai nang arts ni poroi tong science ni poroi tong bo hai ni bagui nainai borok o jaga nang jephano pass wngla degree najak hingke no apply khaimani bo hai hingke date hingke last date hingke 30 April 2022 o boni last date wngnai hingke bohroni sing wngnai hingke 29 March maseni 29 ni simi hingke website o open khaigui borok rohai rok naita aphroni singkhe nang apply khaimanai nirok hingke omono nirok nainai tini rok no bo ang description o link roi ronai nirok ani telegram channel o join wngoi PDF no naigui nalaidi hingke selection process hingke oro prelims exam hingke main exam bo haike tei interview bo hai kaitha maro naita swkango hingke prelims o hingke bwswk mark ni 200 mark ni main exam o hingke oro jaga negative mark bo tongo hingke UMR bo hai CJAT ke exam maro naita online rok yata hingke SC ST rok ni bagui relaxation tongo 5 year hingke oro 40 tak 40 bochor jora hingke nirok apply khaimani hingke oro jaga ni fee bwswk nangnai SC ST rok ni bagui hingke ST rok ni bagui 350 taka nangnai hingke UR rok ni bagui hingke 400 bo haike nangnai hingke nirok ani channel no subscribe khai tong katal ko hingke subscribe khaigui tongo tei bang katal katal amo haike job ni notification toi fini aporo nirok bo naigui sigani bagui jotono no hambai.